Ni aikari a miene tiganite gicigo-ini kia ubunge kia Malava kaunti-ini ya Kakamega aria magomanite hamwe niguo gutabania igongona ria kuhothithia mbeca cia gwaka kanitha wa Catholic wa Luanda. Atongoria matiganite a ngwataniro ya Kenya Kwanza makinyitanira na aikari aya ni mahurire President William Ruto debe makiuga wira uria hotete gukinyaniria ihinda-ini riu akoretwo wabici-ini ni wambiriirie kwirahirwo ni a Kenya ta kigina kia Hustler o hamwe na kunina ndugamano ikonie mutaratara wa githomo wa CBC. We have been able to do a lot within less than 100 days. By the time we are going to the wrong rains ambayo tunapanda mahidi na ile mambo ingine tunalima, tutakuwa na fertilizer ya kutosha ambayo wakulima watapata kwa bei nafuu ambayo serikali imesubsidize ndio tuongezee mazao ya ile bidhaa ambazo tunalima. Oho atongoria aya meranĩire atĩ mwambĩrĩrio-inĩ wa mwaka tũrorete thirikari igatigĩrĩra tabarĩra ciothe cia ũthii wa na mbere iria ikoretwo irũgamĩte nĩ ciacokereria nĩguo kũguna aikari. We know there are many stalled projects. Iko barabara mingi ambazo imekwama. Contractors wameondoka katika sites. Iko miradi ya maji ambayo imekwama. I want to assure you from here Malava ya kwamba by early next year contractors wote wa zile barabara zimekwama watakuwa wamerudi site ndio yote tukamilishe. Igongona riri atongoria ya hamwe na aikari ni mahotete kuhothithia ciringi milioni 3.5 iria ikuthirwo gukinyaniria waki wa kanitha wa Catholic wa Luanda. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.